Kalingay di denre boti buranewe boti makun raye. Allu benengatta tanya tu nak cura-cura tanya bonga-bonga. Na yan itu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tu na allu benengamunalan na werengo bunga Allah taala sarap kamang bene marape ko bunga Allah taala. Nasaba kong kabayane ang kalakay. Pwede magatodo apalari lolongan sino ba pangakuto mata malabi ko sila sur malabi ko yang saya hormati. Maka dari itu, yaro ini denre boti buranewe makutoro boti makunraye. Para lumubaka singi, iyan itu yang pertama. Yaitu ini boti buranewe yang kalinga si bawa madejing. Pas sadiangi benemo aja malur na malasi. Batuangan na aga pare wala pas si bawa aliri. Iburangi acino-cino benemo yaro ini boti buranewe. Narima kana narukuelaw ini boti makunraye. Balingan nga na bakutanaku, khusus boti yang sebelah kanan. Wakutan aku na bola aga mubogi bola a juga bola batu gana bali wakutan aku na uelong aku kolaken uyewe sewe sebelah kanan bola aga na mubogi bola a juga bola batu ga bola aga na mubogi bola aju alhamdulillah to syukur boti makun dari sebelah kanan bola aju na bogi berarti na bogi kiku-kiku jamaah rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Ini na boti makun raya yang sebelah kiri. Bola aga na muhoji, bola juga bola batu na. Bola batu. Oh, na hoji mampu-mampu nih. Jamaah yang alhamdulillah. Mengarangi ro na boti buranewe. Bola batu na hoji na benema boti buranewe. Utanai ko na boti makun raya. Malopoy ka na becue muhoji. Ah, agawe na. Sedang-sedang, makasih saya we. Ini na boti makun rayan sebelah kanan. Malopo ka na bicu muboji. Malopoy Muhammad. Jamaah yang rahmatil Allah. Alhamdulillah sini baku nelakai, sini bar nelakai. Jamaah yang rahmatil Allah. Memang harus begitu. Nasabah magai wajar melau alena malopoy we. Nasabah laki na mo malopo jamaah rahmatil Allah. Alena sedang-sedang, laki na sedang-sedang, alupungan na, tamalopo to tabejut to. Magampung-gampung ni jamaah rahmatil Allah. Sini bapak aku teman-teman lapiku. Nak boti buranewe ngarangi nak boti makulay. Aga tujuanan ang kabada bolata. Bicu togi malopo togi bola jutogi bola batu togi. Isewe-sewe togi rayare kata disewe to ya. Aga tujuan na baja sana diewe. Nasabatan ta ito ang kabombana aluminingange. Baja sana diewe. Olo denan isa kita wede. Denan isa kita wede jamain rahmat Allah. Ya ko ini si bola-bola. Jade ceng pada ini matotum misani. Makun ray tamasiri. Oroan itu masiri dari kon kamasalah na alubin na tiwi masubo dari babana na cerita mana itaw zaman rahmat Allah tapi siri na kaimu tapi siri to ko ini boti buranewe boti makun raye makuto barbe matanya bawa siri tak tabe siri na sumpulo rota tabe mana to awa akan aku tawede makare tawe mapa ko marwale apa ne anu mapa ko marwale anu mapa lakai mapa ko marwale mapa baene jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu satu. Pasal yang nyonrong. Yang kedua yang ini boti buranewe boti makun lagi. Apeca kotoko pola alam makotoko marato yupupan elo matato alam benengamu tetap pali-paliangi. Makoto barobe matudani alam benengamu na malewa. Satu boti buranewe apeca kotoko polo. Betuangan na agana apeca ko. Engkalina ko ada boti makun raye. Aja mu matojo hati makotoro boti buranewe aja mu masagga ko bainemu. Papangaku teman-teman nabiku sira-sira nabiku yang saya hormati. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Residewe tanda-tanda kusangan ng Allah Ta'ala. Padang kamano ko tumanari balu-bainengang sarat kwaman na padang kamun rumapasaw kininawa na nyama-nyama mapenadimo. Abay nengan ya Allah kay ngange on rumapasaw kininawa ritu yun na ang gawe na totona. Sukuro kina malolomo bimalakay ki malolomo bimabay na ki yan ang rumasabar na ang gawe lakay na aja mele-ele imakun reyewe de bagagalakay na aja mele imakalakasturi gadis ko Republik Indonesia
aja melay urane matang-tangay mabay ne magay jaman rahmatullah bahaya awala-wala kane dan irisa makana mga tomato katurunat pa irujuk ka mabay ne yari ka malakay jamayan rahmatullah Allah boti buraneme apecakan mina tega yasan pecakan ilaskan sinin na bulyamu na alaman ng ibenemu misalnya gaji mo boti buraneme 10 juta dalam 1 minggu serahkan kepada semua istri 10 juta itu tapi istri yang baik istri magalewe dari konala bulan na lakay mo 10 juta palesungan nga 10 juta asara ratuna asara bulona asara 10 rupiah parotes nih koma tapi suami yang mengerti dan tahu tanggung jawab terhadap istrinya jamaah yang rahmatan Allah amo ibale sungar ko benena na badang ibainena makada kurusu mangaku sayang tuh kemalampe sungaku sayang bubale sungar sila sayang saya makasih pada ngaramu dari pengalatara sayang iya tuduimu saya bubale suewe sayang demo pasitongana nasi tumpu papoji mu bajampa mu batemu gondeng anakku sayang bende wating saya 100 juta wala ko sesiwan ni sayang wala tobakoha demi aga demi cintaku padamu yang tidak terpisahkan oleh apapun Allahumma harumah jamaah yang rahmatan Allah namo jangan lupa maku lupa toh Bapak Ibu yang rahmatan Allah agar nak bulamu alaman ini benemu makun raya na angka bulan na lakon ala kemu aja maku yakoya den atau lima di situ tu lakemu den atau yang katutu jaman-jaman lakemu den atau yang katutu markana lakemu aca-aca para berinvestasi angka galuan dia di tepo-tepo elimit angka ulawang elimit aja na jadi kaya dengan kesekuero ya semongi na kecalo 500% jamai rahmatul Allah tabarjenga dapat jadi tersinggung tersinggung jaka mana maka ustaz tanah tu ikut malingan nak pakasi mereka rata ma mereka lama mau lawa setengah kajama sindikat setengah garada les sebagainya manyameng tapang kadang yang kosong tidak ada isap balanca ya ada korna ini pengadaian mengatasi masalah tanpa masalah menyelesaikan masalah selesai masalah agar nyamuk zaman rahmatul Allah karena boti makun raya makun tanah tarong carubu pasengar lakem satu ye kong kalakem boleh mapalang aja sana betapa laporan dana desa anggaran tahun 2022 contoh si lalona lakem na les boleh mapalang tapa laporan nih pak sayang yaro nanti mo lang asukwe bangali abali mana kami nyata pa mendel langsung hewe lang bitu puluh lima kilo lo kama demur les saya ada bisa mabalan sekitar pasar skodi kuala saya saya lenga ka sayang aja sana tunggu waktu yang tepat tega mi liu-liuhi ko liu-liuhi padani sayang saputer na di mapakoy itu satu yang kedua carubu basengaran na italong ilakay tega ro ye komandre na lakay mo aja mo mandre mapada ayam potongnya tega yasi mandre mapada ayam potongnya kabalinga kang andre na para salay macombo na lakay na napisi minggu matay na labo bayi ni tapaloni mabayi na labo lakay nega pasengaran yang ketiga na aja to mo bandar lakay mo mapada itiin nabalinakan na andre lakay na de na maja to lima biconca manan na itiin itu to libada ko to lima na tutup maka iti ditakdirkan manibiti muna kung kamakun re manibiti muna na boleh na lakay niya tumakun re perana kang ngiti jamaah yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jadi pernah lakay madosa makun raya ko na dyan logong jama-jama lakin na yan itu na beres yung burani tahu tanggung jawabnya terhadap istrinya jamaah yang rahmatan Allah maka dari itu na aja mo pemerintah lakin buat makun raya aja mo pasarukan yung batu mata lakin mo kecuali kau simula jadi seru batu matamu dan mereka akan jamaah yang rahmatan Allah iwan ni macaram ka ako kadidi kebetulan yang ke Mercedes tersinggung Mercedes terpaksa melodang pernah jamaah rahmatan Allah maka tani ini waksa Mercedes tanya sini bapak aku teman-teman nabiku sila surah malabiku yang saya hormati aja namu berdiri bainemu ada sana minta khairukum li alihi sebaik-baik diantara kalian yang baik anaknya terhadap istrinya jamaah rahmatan Allah ustaz mata nu bape benemu sabar aku mulu benemu tepore bosye benara
maralungi tamajalon si dewe makun raya kode me burni masalah siapa kami anda caca makun raya dibohongi sepintar-pintarnya laki-laki secantik-cantiknya laki-laki berbohong tidak bisa kau sembunyikan kebohonganmu terhadap perempuan karena perempuan pakai hati laki-laki pakai pikiran jamaah yang rahmatil Allah ya mu macam kau ukuran ayo tentai matok kau tidak makun karena masalah kedo ko dari makana naruna bahaya kadang aku kue lakai muna sebelah kanan magareta maca ingan apa ustaz alhamdulillah nak lakai mikawe pernah ke Cina jamaah rahmatullah Allah maka dari itu boti makun raya bahaya kadang aku kue doi temaga dari japi-japi boka tengah bernilakai bedek malam peni bedek mata mampukui alangi wesi kacabang mulan nama atuk ngubinuan lakai muna bacaan suratul Fatihah we kabitu napa sepuh pacewe lo tacede ko masapuko insyaallah dena saling kulakai jamaah rahmatullah Allah angka baki si buku mate na ustaz ataji umumo bakasi beko bicarana ya dena mulai masapunga makasi buka maka ako dena mulai lurungi si bukumu abu bani sepungi kota lutai si bukumu kalau ye loja ni korna pembinuman jamaah yang rahmatullah subhanahu wa taala aja susah orang sedikit jamaah yang rahmatullah atara toba tamu ko ngala tala boti burane na tamu ko kamarana benemu boti burane yang kanan teki nama bani komoki bulana bani tama bani burani deba awe Muhammad bela-bela amna lo rapen iliwa rapen di mana kamana hadeba lah ini nak burani burani anak Burani nak kasih aja lah kalau pembawa nih tapi engarai matu iya deh nama bela-bela nama sajangi tenaga bela-bela lo marola ya boleh nama cewek mah bapak Burani sinangi boro-boro matana zaman rahmatan Allah matan rata sarang kemurane boro matana buras itu mereka ke masyarakat sama ini pelayanan batin tidak ada kurang jangan tersinggung pengantin laki-laki tamu kena kamar anak benem itu aja namelo macang aja jangan macam dosa gitu gue neraka panasan kena pertama kena kamar anak benem boti kana boti boleh mulai kaki kanan baca dina assalamualaikum ya Babur Rahman api balik boti makun dalam kamera waalaikumsalam ya Sayyidil Amin baca ni apa doang ni bismillah ni supaya bukan setan yang bercampur karena boti berani pengantin laki-laki karena aja nak minta temennya insyaallah warni Jumai matur ya insyaallah silakan ini mana sudah selesai apa lagi terserah mana nih tamu silakan pamili Lisutoni silakan Pak Ustaz Sarasene Ustaz dewa apa baca-baca ya mana robo maka doa ya mana acara mana Pak Ustaz kan rusuh lo iya mah baca doa itu runtuh surga nyamuk Pak jamaah Allah subhanahu wa taala karena pengantin laki-laki terakhir boti buranewe na pasaku engka tu onrong manja makun raya riwat tu malasalasa na bayne tak manja aja mu bitangi susah riwat tu mengidan na bayne muna gangka mimon rodara kurang labya seraulang aja lalang bita susah bayne mu lo si memana bayne mulakai malabi maraja sebabwa na jokari ulun na bene na nasapuro isarat na nabakur sumang ibene na pasabara ibene na nabijikang idot silikanan na bene na baburalo mo memana enakadana na bolakay la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin jadi anak nalabongam nari wene bayana na bagi bila cilim na anak nakada na labong ambo Allahu Akbar
akbar, Allahu akbar. Riwayat tu mela dengan namu bangin anak mu lawi ko Allah taala makadana. Oh buah maku kowe ya bang iwi anakku ye to mi kasih anakku renwange baja sanga jewe ulo lele ri pamasena bung Allah taala ina to muran wala lengang biji kang ada cilekan aku la ilaha illallah. Ya dapat dengan lampis mako to beriri tadi Cina anak sini upah pengakut teman-teman lebih kuselesar lebih kesermati. Mudah-mudahan anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama-sama untuk kedua mempelai dan untuk kita semua yang